ariko munakurikirana ubuhanuzi uko bugenda busozwa. Qu'est-ce que le missile Satan II? En ce moment, on entend beaucoup parler d'armes nucléaires et d'une en particulier, Satan II de son vrai nom RS-28 Sarmat. Reka mbabwire ebyiri gusa. Hari intwaro bakoze yitwa Satan II. Satan waka? Satan number 2. Iyo ntwaro ishobora kurasa ibirometero, sinibuka uko bingana, ariko ni ibirometero birenze 2,000 cyangwa 5,000, ndetse nibuka ko ari 10,000, sinibuka neza, ariko ni intwaro ishobora gukubita kure hose hashoboka muri isi, kandi ibyuma by'abanyaburaya Amerika nishobora kuyibona. Iyo ntwaro rero yarabayindishije umushitsi. Ubu rero bakoze rero yindi rero, muratangara izina ryayo, yitwa Poseidon. Poseidon ni imana y'Abagiriki y'inyanja. Iyo ntwaro yitwa Poseidon, c'est le dieu de la mer, imana y'inyanja. Ko Abagiriki n'Abaroma cyo kimwe n'andi mahanga atazi imana bari bafite imana nyinshi. Yitwa rero Poseidon. Muvuge muti Poseidon ni imana y'inyanja mu Bagiriki. Kubera iki bayise Poseidon? Kubera yuko iyo ntwaro bakoze ubu ihetse amamegatone y'imbaraga za kirimbuzi. Megatone nabwo ari amatoni, mega. Ni ukuvuga ngo bayikubise mu nyanja ya Atlantique tuvuge, ihita irema tsunami. Ya miyaga yo mu nyanja izi igaterura amatoni y'amazi, hanyuma igakubura imigi yose mu birometero bingahe. Bigeze kuba muri Indonesia, murabyibuka, niyo bita tsunami. Iyo ntwaro bayijugunye mu nyanja irema tsunami. Baravuga ngo niba itera muri Ocean Atlantique, aho Uburayi bufite ingombe, Ubwongereza buva ku ikarita. Ubufaransa buva ku ikarita. Iyo rero bayikoze ubu yitwa Poseidon. Na niyo mpamvu ubona OTAN, ibihugu by'Uburayi na Amerika byishize hamwe kurwanya abanzi babo, baratinya Uburusiya. Iran iri kumwe n'Uburusiya. Reka mbibuze ikintu kimwe nimba munakurikirana. Uburusiya bufite intwaro zikomeye n'Abanyamerika badafite. Igihe intambara ya Ukraine yatangiye, Abanyamerika n'Abanyaburayi bari bazi yuko mu gihe gito ubukungu bw'Urusiya buzagwa. Satani yasutse imbaraga zo gusinziriza itorero. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ijambo ry'Imana y'umugoroba ni ijambo ry'Imana rigenewe itorero rya Kristo muri rusange. Ntabwo ari mwe nyine muri hano, ntabwo ari na Beteli yose yiteranye ku cyumweru. Ni itorero ryitwa umubiri wa Kristo cyangwa inzu y'Imana yo mu Isezerano Rishya, cyangwa itorero Bibiliya yita umugeni wa Kristo, n'andi mazina Bibiliya
ikoresha mu kuvuga abizeye Kristo. Rero iri jambo rero ntabwo nita ku mubare wari hano, ahubwo iyo ndareba icyo rizakora igihe cyose rizaba riri kuri internet. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Reka nangire mbibutsa ku cyumweru igihe cy'ameza y'umwami, igihe cy'ingaburo yera, twarababwiye ibyo biraba ariya mu burasirazuba bwo hagati, ariya hitwa mu gifaransa Moyen-Orient, Middle East mu cyongereza. Murabyibuka? Twavuze cyane cyane yuko dukwiye guhanga amaso ibyo biraba hariya tugakurikirana, kubera ko ni ijambo ry'Imana ryo rirasozwa. Murazi byarabibaye se? Israel yateye Iran. Israel yateye Iran. Ku bushito babwiye ko Iran yarashe kuri Israel. Igatera amadrone, igatera intwaro zitandukanye za misile n'ibindi. Ubu rero Israel yateye Iran. Wenda wowe udakurikirana amakuru y'isi ushobora kwibaza ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntago bisanzwe. Ntago bisanzwe kubona Amerika ubwayo nubwo idakondana Israeli, ariko iravuga ko itabirimo. Murumva? Ntabwo ikondana kandi iravuga ngo ntabwo tubirimo. Ubu rero ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye iyo turebye ijambo ry'Imana aho bigana. Hanyuma ukanibaza itorero se ryo rimeze gute mu buryo bw'umwuka? Ikintu bita paradox, ni ibintu biba bihabanye. Ni ukuvuga ngo ibintu biriho biraba uno munsi bikaba byarahanuwe muri Bibiliya, ukareba rero n'itorero rya Kristo uko rimeze mu mwuka, ni ibintu bihabanye, ariko nabyo byarahanuwe. Murabyumva? Iyo paradox murayumva? Ibyo bihabanye murabyumva? Ku cyumweru hari ibyo tuzababwira, ibindi bimenyetso ntari buvuge hano uyu munsi. Ntabwo twize tunabivuga, tuzababwira ibindi. Satani yasutse imbaraga zo gusinziriza itorero. Satani yasutse imbaraga zo gusinziriza itorero, kuko arabizi ibyenda kuba ku itorero. Nawe nimba warize Yesu Kristo, reba ubuzima bwawe bwite uko bumeze. Ntabwo uri uko wakabaye, uri mu buryo bw'umwuka. Wayibise? Ni ukuvuga ngo Satani arazi ibyenda kuba ku itorero. Dore icyo akora, asuka ibitotsi byo mu mwuka, ibyo bita léthargie spirituelle cyangwa torpeur spirituelle. Ibitotsi byo mu mwuka. Mvuge muti ibitotsi byo mu mwuka. Mvuge muti usingizi wa kiroho. Mais c'est triste, birababaje. Birababaje. Turaza kureba ko umwami ubwe, kuko umwami yavuze byose bitaraba, yaranabivuze rega. Nubwo itorero ryo mu gihe cy'iherezo rizaba ribona ijambo ry'Imana risohozwa mu maso yaryo, ntago bizahindura ikintu kinini mu buzima bw'abantu bari mu itorero. Ijambo ry'Imana niko ribivuga, turaza kubibona. Ntago bizazana revival, reveil, gukanguka. Reka da. Itorero rizakomeza kuba muri routine yaryo. Ari umukozi w'Imana umwe
niwe yavuze ngo uyu munsi ngo itorero ryuzuyemo le chrétien professionnel. Chrétien professionnel. Iyo umuntu avuze ko ari professionnel, kuvuga ngo iyo yavuze ngo umukinyi professionnel kuvuga iki? Ati uriya mukinyi uriya equipe ni professionnel. Abakinyi professionnel ni bande? Babigize umwuga. Bizo ngo rero ngo itorero ngo rifite abantu benshi muri ryo babigize umwuga. Kuvuga ngo barazi neza itorero, gahunda no kuntu bikurikirane. Ati nubwo bataterana barazi ikizabanza nikizaheruka. Mu ijambo rimwe uwo mukozi w'Imana n'umuzungu ntabwo ari mwirabura. Yari aravuga ngo abakristo bazaba bahindutse ab'umuhango n'umugenzo. Ibyo si ijambo ryanjye, chrétien professionnel niwe yarivuze, ariko ndebye nsanga ari byo. Sibyo se? Bazaba bahindutse abakristo banajua aho ijambo ry'Imana ntacyo rigikora muri bo. Abakristo banajua muri rwa rurimi rwanyu. Des professionnels, yabise ngo des chrétiens professionnels. Barabizi. Ya ndirimbo mwafashe mu gitabo hano, sibyo? Bari babizi ko muri wifate. Nubwo atari hano. Byagenze gute ku church, ku itorero? Ati abaririmbyi baraba n'amazina barabizi deje. Na liste yigiye mwayikoraga we barabizi. Ati baririmbyi, ati narimbizi ko niza kuza. Murumva? Aba chrétien professionnel. Iyo si ijambo ryanjye, ni umukozi w'Imana niwe warivuze. Rero nuko yagise mu rurimi rwe chrétien professionnel, ariko tuba dusanye tubizi n'abakristo b'imihango niki n'imigenzo. Rero ibyo biraba ku isi biteye ubwoba cyane. Abari mu isi babizi, batari ijambo ry'Imana ariko babizi ingaruka yabyo kurusha abakristo mu itorero bafite n'icyo Imana yabivuzeho. Nababwiye ikintu kimwe, nimba Amerika ubwayo itinya kwidekarara ko iri kumwe na Israeli, mwabyumvise? Ariko iyo ngo hari ikibazo, barabizi ko hashobora kwaka umuriro ukomeye. Bibiliya ivuga ko Israeli igize abayagarutse ivuye mu mahanga nyuma y'igihe kirekire, iyo bita la grande diaspora, bakagaruka mu gihugu cyabo nyuma y'igihe kirekire. Bibiliya ivuga ko ibi bizaba, yuko Yesu yenda kugaruka, Israeli zaba yagarutse mu gihugu cyayo, Yerusalemu yaragarutse mu maboko yawo. Tuguma tubivuga tubibutsa. Hazahita haguruka urwango hagati y'ibihugu bikikije Israeli, ndetse azagera n'igihe amahanga yose yazanga Israeli. Ikibazo cya Israeli na Iran kiri muri Bibiliya, ko Iran niyo Perse ya kera, ubu Peresi. Kandi muri ya ntambara y'isi yitwa Armageddon ivugwa na Bibiliya, Gog mu gihugu cya Magog aribwo Burusiya, kaskazi kure ya Israeli iyo bita le septentrion, l'extrême nord, ngo muwaza bari kumwe na Gog harimo na Rubuperesi ariyo Iran. Iyo dusoma muri Ezekiel 38 bigakomeza na 39. Uyu mwanya niyo ndababwira impamvu na Amerika itinya gufata position ntikondane, ikavuga ko icyo gitero ntabwo yigeze igishikira, nayo yatunguwe. Mwabyumvise? Nuko ko bazi ingaruka. Iran iri kumwe n'Uburusiya. Reka mbibuze ikintu kimwe nimba munakurikirana. Uburusiya bufite intwaro zikomeye n'Abanyamerika badafite. Igihe intambara ya Ukraine yatangiye,
abanyamerika n'abanyaburayi bari bazi yuko mu gihe gito ubukungu bw'Uburusiya buzagwa, none Uburusiya busenyuke. Bugwa gute? Bari bazi ko buzafata ubushobozi bwose babushire mu gucura intwaro kubera intambara, none ubukungu bugwe. Mwabyumvise? Baza privilegia inganda z'intwaro ubukungu bupfe. Ariko Uburusiya bwarabimenye, siyo wakoze. Ahubwo bafashe gusa ubushobozi buke babushira mu ntwaro nkeya, ariko zindisha umushitsi abanzi bayo. Ntago bakoze des armes nyinshi, intwaro nyinshi. Reka mbabwire ebyiri gusa. Hari intwaro bakoze yitwa Satan 2. Satan waka? Satan number 2. Iyo ntwaro ishobora kurasa ibirometero, sinibuka uko bingana, ariko ni ibirometero birenze 2,000 cyangwa 5,000, ndetse nibuka ko ari 10,000, sinibuka neza. Ariko ni intwaro ishobora gukubita kure hose hashoboka muri iyi si, kandi ibyuma by'abanyaburayi n'Amerika nishobora kuyibona. Iyo ntwaro rero yarabayindishije umushitsi. Ubu rero bakoze rero yindi rero, muratangara izina ryayo, yitwa Poseidon. Poseidon ni imana y'Abagiriki y'inyanja. Iyo ntwaro yitwa Poseidon, c'est le dieu de la mer, imana y'inyanja. Ko Abagiriki n'Abaroma cyo kimwe n'andi mahanga atazi imana bari bafite imana nyinshi. Yitwa rero Poseidon. Muvuge muti Poseidon ni imana y'inyanja mu Bagiriki. Kubera iki bayise Poseidon? Kubera yuko iyo ntwaro bakoze ubu ihetse amamegatone y'imbaraga za kirimbuzi. Megatone nabwo ari amatoni, mega. Ni ukuvuga ngo bayikubise mu nyanja ya Atlantique, tuvuge, ihita irema tsunami. Ya miyaga yo mu nyanja izi igaterura amatoni y'amazi, hanyuma igakubura imigi yose mu birometero bingahe. Bigeze kuba muri Indonesia, murabyibuka? Niyo bita tsunami. Iyo ntwaro bayijugunye mu nyanja irema tsunami. Baravuga ngo niba itera muri Ocean Atlantique, aho Uburayi bufite ingombe, Ubwongereza buva ku ikarita. Ubufaransa buva ku ikarita. Iyo rero bayikoze ubu yitwa Poseidon. Na niyo mpamvu ubona OTAN, ibihugu by'Uburayi na Amerika byishize hamwe kurwanya abanzi babo, baratinya Uburusiya. Mubyibuke, Uburusiya ni Magog. Umukuru w'Uburusiya muri iyo ntambara ya Magedoni, Imana yamwise Gog. Umukuru yitwa Gog, igihugu cyitwa Magog. Kandi Imana iravuga intwaro zabo, irazivuga. Iran ntabwo iri kumwe n'Uburusiya gusa, iri kumwe n'Ubushinwa. Ntabwo iri kumwe n'Ubushinwa gusa, iri kumwe na Korea y'Amajyaruguru. Wa mugabo avuga ngo azahanagura Amerika ku ikarita, nawe bari kumwe nabo. Liste rero iracyakomeza. None ibi Israeli yakoze bifite izihe ngaruka? Kuba ubushamiranye hagati ya Iran, murabizi uko byatangiye. Israeli yarashe kuri konsula, ni ambasade ya Iran muri Syria. Sibyo? Aho niho byatangiriye. Hapfa abarwanyi bo mu rwego hejuru b'abanya Iran
bitwa les gardiens de la révolution. Yo niyo yarakaje Iran mu kwihora niyo yarashe rero zira misile zakurikiwe n'isi yose. None ubu rero Israeli yarashe muri Iran directement, irasa no muri Syria cyarimwe. Ingaruka nizi rero mbiriza wumve rero impamvu nawe bikureba. Iran niyo ifite ubushobozi aho amato atwara za peteroli n'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bintu bikenewe bigenda ku isi binyura ahantu hitwa Detroit d'Ormuz, inyanja y'Ubuhindi, iragenda ikagera hariya, hariho hitwa Detroit, ni kuvuga ngo hariya amato niho hanyura kugira ngo agende mu nyanja y'Ubuhindi, azenguruka agende agere mu za Burayi, akomeze no muri za Amerika nayo. 60% y'ibicuruzwa byo ku isi dufate cyane cyane peteroli n'ibikomoka kuri peteroli inyuraho, kandi Iran niyo yafite. Ntabwo mubona ingaruka? Murazibona? None se abafite amamodoka nimwashizemo essence? Icyo mvuga mwacyumvise bifite ingaruka, kandi ibintu byose bigendera kuki? Kuri energy, kuri essence. Ibiciro birazamuka, essence yazamutse, birumvikana. Ubwikorezi, iyo cost izamutse y'ubwikorezi kubera essence, ibiciro birazamuka. Tibyo gusa, arindi koridoro, harandi ahantu inzira ibindi binyura kugira ngo bigere mu Burayi na za Amerika, hariya cyane mu za Burayi na he, niyo bita Canal de Suez, ku nyanja ya Mediterane, ahandi Imana yanyujije Abisirayeli. Nayo ubu ariho abantu barasa ubwato bwose bufite isano na Israeli n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, n'abitwa Abahuti bo muri Yemen. Izo nzira rero ebyiri rero nimba zifite ingorane, isi ifite ingorane mu byerekeye ubukungu. Wagize isi ifite ingorane mu byerekeye ubukungu. Detroit d'Ormuz, Canal de Suez. Ni kuvuga ngo rero iyi rero bayita escalade, escalation mu Cyongereza. Ni kuvuga ngo amahoro agenda abura, tension zikaguma zizamuka, ubushamirane bukazamuka. Babuze rero ukuntu bahusha ibintu. Ibi rero Bibiliya yarabihanuye, na niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mbere yuko Yesu agaruka, mu mitima y'abatuye mu mahanga mu isi izaba yuzuyemo ubwoba n'amaganya menshi. Bibiliya ibyita l'angoisse des nations. Muri Luka 21, katubasome 25, nsomere hariya. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Amen. 26. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Amen. 27. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu gicu, afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Murumva rero? Ni ukuvuga ngo ibyo umwami atangiye kuvuga bizaranga isi nibyo bibanziriza guseruka kwe. Guseruka kwe kugaragarira isi yose, ariko itorero azaba yabanje kuritwara, kuko Yesu azabanza kuza. Yaravuze ngo nk'uko umujura aza mu ijoro nta guteguza nta n'ikimenyetso aguha, niko azaza gutwara abera mu kanya ko guhumbya. Ibyo tumaze kubivuga inshuro nyinshi, ariko kuza isi ikamubona hari ibimenyetso bigaragara bibanziriza.
ni ibiro turabona iyi insécurité planétaire, iyi insécurité iri ku isi yose, ubukungu buhungabana. Ariko nishaka kubabwira mukwiye kumenya, la finance aussi va être frappée n'ibintu byerekeye amafaranga ku isi biraza gukorwaho. Les banques vont sauter, des crises zikomeye, kuko byose biri intriqué, biri kumwe, birinjiranamo. Abibise Satani rero arabizi, niyo mpamvu arwanya ijambo ry'Imana ryakangura abantu. Wabibise niyo mpamvu atiza umurindi abitwa ngo abakozi b'Imana batanga ijambo isinziriza abantu mu mwuka. Ibyo mvuga ni iki? Reconnecta abantu n'iby'isi gusa. Ici, l'évangile de la prospérité. Nk'uko kwizera Imana muri Kristo bikufitiye akamaro gusa mu by'isi ukeneye. Nibutse ko ibyiringiro by'umukristo ntabwo ari kuduha guhabwa iby'isi. Ibyiringiro by'umukristo ibyo kujya mu ijuru. Imana ishimwe. Kuko ntabwo Yesu yavuga ngo ndagiye kubategurira hanyu, nimara kubategurira hanyu nzagaruka mbaho umugisha mu isi. Niko avuga? Dusomere. Hega niko butumwa bumusiga buvugwa. Ejo hazaba amasengesho yo guclaiminga ibyanyu, kugaruza ibyanyu byahise. Ese ibyo mujya mugaruza nibiki? Ni impano z'Umwuka Wera? Bagaruza ibiki? Ibyo ni imbaraga z'umwijima ziri inyuma. Abantu ntibamenye ibihe barimo, ntibitegure, hanyuma batungurwe. Uko Yesu avuze ngo uwo munsi uzaza nk'umutego ku batuye ku isi yose. Soma ijambo ry'Imana neza. Ni igihe cy'uko dusubira mu ijambo ry'Imana neza. Yohana 14:3. Twumva ibyo Yesu avuga. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Aho ndi ngo azagaruka abajyane abe. Ntiyumva se? Ubutumwa bwiza rero ntabwo bwuye ibyiringiro byo muri iyi si. Imana gusa irakubwira ngo ntukiganyire nimba ari ibintu ubuze muri iyi si, ngo sowe mu ijuru arabizi. Amen. Ariko ntabwo ari byo ntego yo kugwa agakiza. Mwabyumvise? Umuntu w'Imana ntabwo azahebwa mu byo akeneye bisanzwe muri iyi si, apana iby'amarari. Ariko intego yo gukizwa ntabwo ari kuryoherwa muri iyi si. Ça c'est un faux évangile. Iyo Yesu abona ko dukeneye kuryoherwa muri iyi si gusa, yari kuvuga ngo nzagaruka noneho mbagira umutwe. Umwami yari kuvuga ko atazagaruka ngo atujyane, ahubwo agaruke noneho, sibyo? Aduhe byose muri isi. Ariko ibyiringiro by'itorero ntabwo ari iby'isi. Dore n'ababifite se bafite amahoro. Kuko isi birarikira wowe. Ibintu by'ingenzi by'ubuzima Imana iratubwira ko ibiduha. Amen. Ariko intego yayo nuko idutegurira kubana nayo mu ijuru ryayo. Imana ishimwe. None rero ibimenyetso tuzabikavuga ku cyumweru, mbabwire n'ibindi mutari bwumve ngo zino munsi biri mu ijambo ry'Imana. Biro birasozwa, bindi byarasojwe, ariko ibiro biraba nonaha kuri iyi samba abwira nuko mu burasirazuba bwo hagati, muri Moyen-Orient, muri Middle East, ntabwo ibintu bimeze neza. Abantu batuye muri Israel ubu ntabwo bari hanze ngo baridegembya bajye gufata kofi hariya, bose baratitira. Baravuga bati ntituzi Iran noneho ibyo iza kohereza. Bariteze reaction ya Iran. Ko yarababwiye ngo Israel nitera, cyagiye Iran yayiteraga, ngo ibyo tuzayikorera noneho
ntawe bihuriye n'ibyo twakoze mu bukana. Niko bavuze. Amen. Amen. Baravuga ngo noneho tuzakora frappe maximale. Tuzakora iyo bwabaga. Nyuma mu Amerika nayo ubu iri defenda imbere none ati twebwe ntabwo turi mu byo Israel yakoze. Ariko ntabwo bayikondana. Uranyumva? Ahubwo bakavuga ko bari bufate amasanction kuri Iran. Bafite rero double langage, indimi ebyiri. Kuko barabizi ni bavuga ngo barashigika ibyo Israel yakoze. Barazi ko bari bukurura umuriro. C'est l'enfer qui va se déchaîner. Imiriro iraza kwaka. None iki bitureba twebwe hano niki? Kuri umugoroba. Ibimenyetso rero ni byinshi. Biriho biraba byabaye kugira ngo abera babirebereho bamenye ko bo igihe cyabo kiriho kirarangira, ahubwo ibimenyetso biriho nibigaragaza ibizaba nyuma itorero. Kuko itorero rikwiye kuzagenda mu nyaguhumbya mbere yuko noneho ibindi bikomeye byigaragaza muri iyi si nyuma y'izamuka ry'itorero. Ikibabaje nuko tutazi ko abera bazagenda mu kanya ko guhumbya. Wese kajya kuguhumbya ntabwo ari kubona isegonda imwe. Reka da. Biri munsi kure cyane ya segonda. Muzi ko muri astronomy, muri science yiga amanyenyeri n'iki byose, cyangwa muri astrophysique na astronomy, bafite ibipimo byabo bitari segonda. Bashobora gupima 0.50 munsi ya segonda. Rimwe nushira amazero hari rimwe nushiraho 0 si 10 nushira 0 si 100 apana hari ukajya hariya 0.50 hanyuma 0 ya nyuma ugashiraho virgule. Nuvuga ngo ni segonde imwe ukayikatamo yuse. Nyuma babyita tuvuge 0.50 nyuma ya rimwe babyita kugira ngo bagire bisomeki, bavuga 10 puissance moins 50. Niko bavuga. Isegonde imwe. Amen. 50 0 en dessous ya rimwe. Iyo ni bipimo rero bakoresha rero. Ntabwo ari segonde. Amen. Ari n'igipimo cyitwa cyatumye havuka ibintu byitwa le mur de Planck cyangwa urukuta rwa Planck. Ruvuga ngo nibashobora gusubira inyuma mu mateka mu kubara imyaka bagera aho hantu bikabananira bagagararaho ko ntibashobora kugenda hariya. Babita le mur de Planck. Planck ni mu physicien myaka yashize. Amen. Ibyo bita constante de Planck. Bibiliya rero yarabimenye imbere y'aba Planck. Iravuga ngo mu kanya ko guhumbya kugira ngo noneho n'umuntu wese abyumva ibyo ari byo, ngo mu kanya ko guhumbya, mu kanya gato ngo bapfire muri Kristo bazazuka, ngo natwe abazaba ni bandi bakiriho baba bari hano. Nawe barakuvuze rero, ni bandi bakiriho hano. Aka tubasome vuba tumve mu byumve, ngo natwe abazaba bakiriho. Na Paulo yarazi ko nawe azaba akiriho. Wanyibise Asalonike wa mbere 4:15-18. Icyo nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho ni twebwe rero basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe azamuza uko bapfuye. Niyo ndabyizera. None se hari icyo bikubwiye se? Ujye ubitekerezaho. Nawe turaza kubireba n'ubuhanuzi
kubona ibimenyetso by'ibihe bikoreka bisoza amaso yacu no kubisoma muri Bibiliya no guhinduka muri wowe birahabanye. Turaza kubibona nabyo. Imana ishimwe. Si uvuga ngo abantu babibwirwa ijoro n'amanywa, si uvuga ngo nibo bizagirira akamaro bose. Bamwe bazasanga bari babizi barabibwiwe ariko basigare kuko bari sous l'anesthésie du diable, torpeur spirituelle, bitose byo mu mwuka. Turaza kubibona n'ijambo umwami yakoresheje ku itorero rimeze. Ntabwo yavuze ngo zabe bitose bisanzwe. Kada hari bitose nyine biraho, iyo umusidisha rikomye utukanguka, ariko hari ibitotsi ndaza kubivuga. Ibitotsi n'umujura akaguterura akakujyana ku isoko nijoro, akagudepoza hariya aho batereka amafi, agasubira iwe agatwara ibintu byose, ntumenye ko wahageze. Bene ibyo bitotsi rero nibyo itorero zaba ririmo. Turaza kubibona. Je n'invente rien. Dusome Rodiro. Bakiriho basigaye duhere ko tujyanana nabo, tuzamuwe ibicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Wanyuze se? Ngo twebwe abazaba bakiriho, ngo ntabwo tuzabanziriza abasinziriye. Abo ni bane, ni ba Yohana, nabo ni abakristo bo mu bihe byose basinziriye mu kwizera no mu byiringiro muri Kristo. Abo ntabwo tuzabanziriza. Nkuko ibyashobora bivuga 14 byashobora mu 13 ngwandika ahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ngo umuka aravuga ngo yego, haleluya, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo bakoze igenda baherekeza. Ahirwa abapfa. Uyu munsi bavuze ngo umuntu arapfuye, abantu barabwira, ariko umuka ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Pana mu businzi, abapfa bapfira pana mu bupagani, abapfa bapfira pana mu bunajua, abapfa bapfira pana mu idini, abapfa bapfira mu mwami. Imana ishimwe. Haleluya. None rero tumaze kubona mu magambo make bimwe mu bimenyetso, twashaze kwibanda cyane ku byaraye bibaye, sibyo? Kuri biraba uyu mwanya aho isi itazi icyerekezo ni kihe, biragenda gute, ese Iran iragifatamo gute, ese ni kora ibyo yavuze Israeli none irakora ibindi bimeze gute, ese abari mu ruhande rwa Iran nabo nibinjira mu ntambara, abari mu ruhande rwa Israeli nibinjira mu ntambara. Murumva nibyo rero barimo rero mu buryo bukomeye cyane. Ariko ku cyumweru tubabikiye ibindi bimenyetso tutaravuga hano, zari ubwa mbere. Imana ishimwe. Amen. Reka turebero uko umwami yavuze itorero ko rimeze, nubwo ryabona ibintu bikoreka kandi bikaba byaravuzwe hano yuko itorero ntabwo bizarimarira ikintu kinini. Turagaruka kuri wa mugani w'inkumi 10. Amen. Matayo 25. Inkumi 10. Ziriya nkumi ni twebwe, nito torero. Amen. Yesu yakwise inkumi, twebwe turi za nkumi. Zingahe? 10, apana 5. Twese tugize inkumi 10. Reka twumve ibyawe. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bagenye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire.
maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Nashaka hano tudegaje ibintu by'ingenzi, turebe ibintu by'ingenzi. Haleluya. Abo babise abakobwa cyangwa inkumi? Abakobwa. Bo, hamwe bavuga les dix vierges, abandi abari, abandi bakobwa. Okay. Dukoresheje iyo asomye hari. Bavuze abakobwa. Abakobwa 10. Mu bakobwa 10 ariho umwihariko wa batanu. Mwami aravuze ngo batanu muri abo 10 yabise abanyabwenge. Kubera iki? Ngo bari bafite amatabaza, bagira n'amavuta yo komeza bongerezaho kugira ngo amatabaza ntazime. Ibyo nigeze kubisobanura kenshi kubyerekeye l'aspect culturel iyi parabole. Murabyibuka ukuntu ubukwe bwabaga hariya? Sinigeze kubivuga? Ukuntu batwaraga amatabaza. Ni mushaka muzagene muza video za kera, sindi butinde muri ibyo, shaka gufata bike gusa. Nago njya mu byerekeye umuco w'icyo gihe cy'ubukwe, kuko iri ni somo rindi. Okay? Noneho batanu bandi yabise abapfapfa. Kubera iki abapfapfa? Bari bafite amatabaza, ntibagire nibitwarike kubika amavuta ya reserve. Kandi itabaza murabizi, tufate petroli, lampa petroli, itara ya petroli. Iyo petroli ishize bigenda gute? Kagenda kazima kugeza kazima. Amen. Noneho ngo bari bagiye gusanganira umukwe. Siko tubwiye ngo umukwe atinze bigenda gute? Hasinziye abapfapfa gusa? Biravuga ngo bose barasinzira. Bose barasinzira. N'abariya bari bafite amatabaza n'amavuta nabo barasinziriye. Siko twasomye? Ariko ntabwo ari gusinzira gusa. Dore Gifaransa kirakoresha ijambo rivuga ngo, umviriza, ngo comme le pouls tardé, tout s'assoupir, assoupissement et s'endormir. Assoupir, assoupissement. Mu Kinyarwanda bakoresha mu nyuma gusa gusinzira. Igifaransa Louis II yakoresheje amagambo abiri kuko yakivanye mu Kigiriki, directly. Ngo umukwe atinze, amen, nago basinziriye gusa. Wabyumvise? Assoupissement ni kuvuga ngo uragenda ni nk'umuntu ari yaryamanye umuruho. Wabyumvise? Umuruho mwinshi noneho ukamujyana mu bitotsi. Iyo rero ibitotsi byibanjirijwe n'umuruho, sibyo? Ibyo bitotsi by'umuruho, assoupissement kuvuga ngo ushobora kuba uri a demi conscient, amatwi akumva ariko ntukanguke. Ati ibyo kurya ngo ngiye kuruhuka, ngiye kuba ndihengeze gato, ibyo kurya nibamera kuba gutegurwa mu mbwire. Nimba yarafite umuruho, arumva ko uramuhamagara, kwegura umutwe bikanga. Iyo niyo assoupissement rero. Wayibise? Ko bakoresheje ebyiri kugira ngo tubyumve neza. Nibyo bivuga ngo nimba wigeze kugira umuruho mu mubiri, noneho abantu mu rugo bakagukangura ngwino kurya cyangwa ukabumva, ariko kuva
kuva muri ibyo bitotsi bikakunanira kandi amatwi yumva. Niba ndamaze kumva ibintu nk'ibyo, niyo ni umwami avuga ngo ni ku itorero muri rusange rizaba rimeze. Bazaba bumva ijambo ribabwira ati dore ibimenyetso, nimube tayari, nimwitegure, agakiza kacu karatwegere kuruta umunsi wa mbere igihe twizeraga. Amaso nk'ubuse simbabwira ibya Iran, ntimubibona se ku mateleviziyo n'iki yose, ntibibe biravugwa. None se ntimuriho murabyumva, ariko ntibavane mu bitotsi. Wanyumvise? Ntabwo baravuga ngo bariya ngo bakoga 10 ngo bazasinzira gusa. Ni ibitotsi bidasanzwe bituma haba nko gukandamizwa mu buryo bw'umwuka, mu buryo amaso abona ibintu, amatwi arabyumva, aho ibintu bigeze ijambo ry'Imana rikababwira ibyenda gukurikira, ariko nta kintu na kimwe kibavana muri ibyo bitotsi. Bari paralize. Niyo mpamvu nababwiye ngo Satani ariho arasuka ibitotsi, n'ibyo bitotsi. Donc la puissance des ténèbres, d'ailleurs chaque jour mu Kinyarwanda, la puissance des ténèbres, Satan déverse sa puissance pour plonger l'Église dans l'assoupissement spirituel, et qui entraîne l'Église dans un sommeil profond. Satan arasuka imbaraga z'umwijima zinjiza itorero mu bitotsi byo mu mwuka, noneho bibasinzirize mu buryo nuko babona ibintu biraba, nuko banumva ukuri kwabyo, uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko ntago bava muri ibyo bitotsi. Kugeza aho nimwe mwabyumvise muzamu gukora. Wabyumvise? Kinyarwanda rero kiragabanya ngo barasinzira. No. Ntabwo basinzira gusa. Il s'assoupissent et tombe dans le sommeil profond. Kandi umenye ko Bibiliya yivuze ngo gusinzira n'indi sinonime yo gupfa. Mubimenye? Lazaro arasinziriye. Yari yapfuye. Ni kuvuga ngo abo bantu rero bagwa muri ibyo bitotsi, bamwe bikabaviramo gupfa mu buryo bw'umwuka. Tubaza kubibona gupfa mu buryo bw'umwuka. Niba abandi wa mukozi w'Imana yise ngo les chrétiens professionnels. Igitangaza abantu byango. Birateye ubwoba, birateye n'agahinda. Reka subiremo mbere ko njya ku ijambo rya nyuma. Hasinzire gusa babakobwa bapfapfa ngo bose. Iyo jambo bose ni ngo izaba ariyo situation itorero en général izaba ririmo. Reka twavanse tujye imbere. Ngo basinzire rero bigenda gute? Ngo mu gicuku rero bigenda gute Odiro? Umuntu arabongorera ku munwa gatanu, barabongorera ati mwa bakobwa mwe nimukanguke umukwe araje, barabongoreye. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo urusaku on cria. Umukwe araje nimusohoke mu musanganire. Ntago bavuze ku cyo mu Kinyarwanda. Uko nukongorera. Nimukanguke umukwe araje. Uyu murongo uvuga iki se? Nirijwi ryanje n'abandi bameze nkanjye mu mpande zine z'isi, bakangura itorero ijoro n'amanywa, bati nimukanguke, turumva ibirenge by'umukwe ageze ku irembo. Nabo bose bafite impanda y'Imana bariho barayivuza, ariko bakamera nk'abacurangira ko bimeze.
niko bimeze. Iyo nsomye hano atangara ngo on cria, ntago bavuze ngo mukanguke, ngo turumva umukwe ariho araza. Barasakuje, kuko umuntu ari muri ibyo bitotsi bene ibyo ntabwo akangurwa n'akajwi gato, ntabwo akangurwa no kumwongorera. Niyo mpamvu uyu munsi priorite y'abakozi b'Imana bazima mu mpande zine z'isi bakorera Yesu bari bakwiye kuhagarara mu mbaraga z'umurongo wa 5. Haleluya, haleluya. Bari umurongo wa 6, umurongo wa 6 bari bakwiye guhagarara mu mbaraga zo kurangurura, zo kubwira abantu, kugira ngo abashoboye kuvanwa muri ibyo bitotsi babivemo, batunganya amatabaza yabo, bongereza amavuta. Haleluya. Kuko abo Imana yari abahagurukije ibaha impano yo gusesengura ibihe byo mu mwuka no kubwira ubwoko bw'Imana icyo bakwiye gukora. Imana yabwa icyubahiro. Bene abo bari mu mavuta yaba Isakari. Tugende vuba vuba. Bari mu mavuta yaba Isakari. Haleluya. Sindiho ndarangurura se kugira ngo baranyumva. Ibitutsi. Amen. Haleluya. Ingoma za mbere 12 ku murongo wa 32, mwumve impano umuryango wa Isakari Imana yawuhaye. Abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe, abatware babo bari 200 bakwiye gukora. Abatware babo bari 200, kandi bene wabo bose bumviraga itegeko ryabo. Amen. Mu Kinyarwanda ntago yumvikana neza. Des fils d'Isakar ayant l'intelligence des temps, bari bafite impano yo kumenya ibihe. Nibihe bihe ko turi mu kwa 4. Ni bya bindi Imana yabwiye abafarisayo, umwami Yesu yabwiye abafarisayo ababwiye ati mwandyarya mwe muzi kugenzura ikirere. Dusomere Matayo 16:3. Ntabwo ari bibiye karandire dufite, ni ibihe byo mu mwuka. Tangire kwa 2 cyangwa utari kuwa mbere ngo twihute bamenye ibyo ari byo. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Amen. Ni ibimenyetso by'ibihe rero Abayisakari, umuryango wa Isakari ni umwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Abayisakari bari bafite impano yo kumenya ibihe. Ibyo bihe abafarisayo batamenye. Ntibamenye ko ibihe byasohoye bya Mesiya ko bari muri bo. Ntago bamenye ko Mesiya ari muri bo, ariwe aravugana nabo. Bari bahumye, bari mu bitotsi nabo. Bayisakari rero ngo Imana yabahaye impano, amavuta yo kumenya ibihe by'Imana, ngo bagire gute? Ngo bakangure Isirayeli, babwire ubwoko bwayo, babwire Isirayeli icyo gukora. Aba rero bahagarara muri Matayo 25:6 bakarangurura, babwira aba bakobwa 10 bo muri umugani, ari bo torero ry'Imana muri rusangi, bahagaze mu mavuta y'Abayisakari. Bafite impano yo kumenya, décrypter les événements et leur signification spirituelle. Bakareba ibiro biraba, barimo bakamenya icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Umwuka akabagera mu ijambo ry'Imana, akababwira ibiro biraba, dore biri muri Bibiliya, kandi biratsura ibi, birategura ibi n'ibi, kugira ngo babwire itorero icyo rikwiye gukora. Haleluya. Twebwe rero duhagaze muri ayo mavuta y'Abayisakari kugira ngo tubwire itorero ry'Imana, atari denomination imwe, ntabwo ari Beteli gusa, itorero ry'Imana muri rusange. Tubabwire ibimenyetso by'ibihe icyo bivuga, bari barareba n'amaso yabo, hanyuma bamenye icyo gukora, tukanababwira icyo gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo niyo murimo w'amavuta y'Abayisakari. Kuko Abayisakari batabonetse,
itorero Satani araririmbura, ko rizakomeza kuba muri bya bitotsi biswe assoupissement et sommeil profond. Abantu rero bari mu bitotsi, barabwirwa ibintu byo biraba. Ku cyumweru hano narababwiye ngo mukurikirane ibyo biraba hariya muri burasirazuba bwo hagati, Middle East, Moyen Orient. None ntihashize kabiri Israel yateye muri Iran, itera no muri Syria, kugeza abanyamerika batitira bakavuga ati twebwe ntabwo turi muri ibyo, ariko ntibakondane kuko babiziranyeho. Wabibise? Ntabwo rero tuzi rero ibyenda kubaho nyuma yo gutera kwa Israel directement kuri Iran. Mwabyumvise? Icyo mwamenya gusa nuko isi igeze mu gihe cyakaga gakomeye cyane. Ariko jewe ndiyo ndabwira itorero rero, haleluya, ngo kanguka umukwe araje. Kanguka umukwe araje. Amen. Hanyuma dusimbukire ku murongo wa 13 hanyuma turangize, kuko iyo niyo bita la leçon morale. Nuvuga ngo isomo mwami yashatse gutanga ni umurongo wa 13. Iryo ni ryo somo ashatse gutanga muri uyu mugani. Haleluya. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Mube maso. Kubera yavuze mube maso, kuko muri uyu mugani yavuze ko bakobwa 10 bose barasinziriye, ibitotsi bibagora kwicura. Mu mwuka bari basinziriye. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo mube maso, mugire gute? Uko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ariko amen. Daniel yashimye Imana imaze kubayishurira we na bagenzi be iby'umwami yarose, cya gishushanyo. Daniel ibice 2:21, Imana imaze kumubwira ibyo Nebukadinezari yarose n'ibisobanuro, ahita ashima Imana. Mu masengesho yaravuze ngo ndagushima. Aravuga ngo ni wowe unyuranye ibihe n'imyanya. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Amen. He changes times and the seasons. Nuvuga ngo rero umwami yaratweretse. Amen. Hallelujah. Yatweretse times. Amen. Atwereka ibihe turimo. Hallelujah. Kugira ngo tumenye icyo gukora. Imana ishimwe. Amen. Yatweretse ibimenyetso by'ibihe. Reka rero Petero atubwire n'umurongo umwe gusa ibyo ukwiye gukora. Haleluya. Kugira ngo ukanguke muri ibyo bitotsi. Petero 4:7. Muraza kubona nta gukanguka gushobora kubaho hatabaye iki kintu yatubwiye hano. Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugira ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Vaquez à la prière. Mukangure muri mwebwe umwuka wo gusenga. Satani rero arawurwanya kuko niyo nzira yo gukanguka. Nta masengesho nta gukanguka. Nta masengesho nta gukanguka. Kuko ntabwo ari ubwenge ngo I see. Really I see. Actually times are very, very bad. We are living in a sad period. Yes, I see. Ntachikumarira. You have to move inside. Something must move inside. Hallelujah. Wake up. Amen. Hallelujah. Amen. Kanguka. Time is now. Iki ni cyo gihe cyo kwerekana irangamuntu yawe yo mu mwuka. Iki ni igihe cyo kwerekana irangamuntu yo mu mwuka. Urinde uriki. Isi kuzinkande. Isi kuzinkande. Iki ni igihe cyo kwerekana irangamuntu yo mu mwuka.
kini gihe cy'uko ugira ubusabane n'umwami umwuka wera mu buryo budasanzwe, kandi ntabwo bishoboka nta masengesho. Mwumvise gukanguka Imana ibihuza no gusenga. Uyu munsi abantu ntibasenga benshi, ntikada. Kubera iki? Bari mu bitotsi. Reka ndangize kuri ibi rero. Haleluya. Mbabwira ko abo basinziriza itorero, Bibiliya ntigeze bavuga ngo n'abanyantege nke. Bibiliya yabise ngo ni umunyamaboko. Abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, ngo ni abakuru n'abatware b'isi y'umwijima, ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Abo bose rero nibo basutse ibitotsi mu itorero. Abantu barabwirwa, barerekwa, ariko ntibakanguka, kuko bari muri bya bitotsi, barakandamijwe. Satani arabizi byenda kuba ku itorero, na niyo mpamvu ntabwo azarwanya inyigisho mu matorero. Azasunika inyigisho zikomeza gusinziriza, inyigisho zibabwira ngo musabe iby'isi, prayer requests, sujet de prière, imitwaro, muzana imitwaro yanyu, ni imitwaro yo gusaba inzu, imodoka, amafaranga, abagabo n'abakobwa. Niyo mbabwira ntabwo ari imikino. Umwe wese afite kesi ye y'ibitotsi. Wowe umutima wawe urabizi ibyo usinziriyemo, urazi bituma udakanguka, ariko Imana iravuga ngo basinziriye bose, haleluya, ubuticura ibitotsi batwara kure, ngo humvikana kamo, ngo nimukanguke, ngo umwuka araje. Nanjye rero umurimo mfite muri iyi minsi ni ukubwira itorero ry'Imana, kanguka, umwuka araje. Reka dusome ijambo rya nyuma dutahe. Abefeso 5 umurongo wa 14 tuze ku 17. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Urumva aho biragabanya ubukana bw'ijambo ngo c'est pour cela il est dit réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Wabibise le Christ éclairera. Ngo wowe usinziriye kandi si ku buriri, usinzira gake y'abapfuye, kanguka, Kristo akumurikire. Uvuga ngo abantu barasinziriye hehe mu bapfuye, ngo kanguka, Kristo akumurikire. Uko niko amatorero ameze. Tubyemera tutabyemera niko amatorero ameze. Reka mbabaze ikintu kimwe mbere gukomeza. Uzarebe strategy ya Satani. Cyane nari ubonye mu matorero ya muri Amerika na burahe. Uvuga ngo siza gahunda zibuze, amaseminere ku maseminere, sibyo? Ariko genda urebe ayo maseminere yose, ibyo bategura amahugurwa, urebe subject, urebe intego, urebe ibyo bavuga muri ayo mahugurwa, bagatumiza abaspecialiste bibi bakaribona amafaranga menshi, kuko amaseminere hariya arishurwa n'ibintu byose ushaka, sauf ukuyemo kugaruka kwa umukwe. Ariko ibyo ntago bibaho, icyo ntago kibaho. Ni ibintu bijyanye n'ukuntu umukristo ashobora kugaruza ibye, n'ibijyanye, sibyo? N'ukuntu wayumvise abisi ni kubera iki isi ko ari Imana yacu, kuko ari we waturusha ibintu, kandi isi ari ya Kristo na Kristo ni uwacu. N'ibyo babamo
amasemi, bazavuga ibindi byose, yose urubyiruko baruyigisha abadamu, ibyo babigisha abagabo, amakapozi, ibyo ntabwo bibura, ariko hazaburira gusa umurimo w'Abayisakari, ugukangura itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Bakwiye gukora ibyo niba ari byiza, ariko cyane cyane ikimana irashiraho imbaraga ni Matayo 25 umurongo wa 6. Ati kanguka umukwe araje. Icyo nicyo kibura rero. Mabibise. Sama seminari abuze, amahugurwa y'urubyiruko, amahugurwa y'abadamu, amahugurwa y'abashakanye, amahugurwa y'uburyo bwose. Hariho n'amahugurwa kandi ntabwo nshaka kubasetsa gusa. Hariho n'amahugurwa bakafata abakirisitu ngo amakuru bakajya mu hoteli runaka, bagakodesha sale yaho na serivisi zose, hanyuma ngo bagiye noneho kugira ngo umugabo n'umugore umwe asekera undi. Bagahita bavuga ati ese kubera iki isi yaturusha iminezero kandi ari twe dukwiye kunezerwa ko twamenye Imana. Bagashiraho udumboro, bakajya kuri piste, bakabyina za ndino zo kwisi. Iyo mbabwira nago mbihimba. Ngibyo itorero ry'uno munsi. Yose ni strategy y'umwanzi. Strategy y'umwanzi. Kandi ibyo bakabitangira amafaranga. Bakabitangira amafaranga. Ariko babwira bayatangira ivuga butumwa ntayo batanga. Ibinyoma bya Satani. Gusinziriza. Itorero ritazagira abantu bahagara mu mavuta y'Abayisakari ngo babwire ngo kanguka wa mukobwa w'Isiyoni we, kanguka umukwe ari ku rugi. Ibyo bitabaye c'est du tralala. Iyo bitabaye no gutiza umurindi umwanzi wo gusinziriza abantu. Amen. 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 Icyo ni Imana yifuriza itorero ngo rikanguke, ikinuza uburyo umwete, rimenye ibihaho bigeze, rishakishe kwezwa, kugutejejwe ntabwo azabona umwami. Abeburayo 12 umurongo 14. Siyo dusoma, rangiza hariya kwanza hanyuma dutaye, kubera ko ibi mbabwiye uyu munsi birahagije, ariko cyumweru nzababwira ibindi bimenyetso ntaravuga na rimwe, muzabyumva ku cyumweru. Mutahana iki kintu bene data mbere kugenda. Uragiye kuryama, urarushe, ugiyeho mu rugo ngo nibimara gushya umaze gutogera meza mu nkomangire, bagagukomangira ukabumva kwegura umutwe bikanga. Niyo situation itorero ririmo. Bari bose 10, ariko ngo wa wundi narangurura mu mavuta ya Isakari harabazakanguka kandi bagahura n'umukwe. Imana ishimwe. Uzabe muri abo rero. Odiro turangirize aho. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko nimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Nimukaba abapfu, mumenye icyo umwami wacu ashaka. Mucunguze uburyo umwete. Reka mbabwire, abavuga butumwa batubanjirije mu binyejana byashize ntago bari bafite uburyo guhagarara ngo bavuge ibi, kuko ibimenyetso byinshi byari bitaraba. Twebwe twe turahagarara mu gihe kidasanzwe. Bo bavugaga mu kwizera ijambo ry'Imana bizaba, ariko twe turababwira duti dore byabaye. C'est différent. Amen. Ariko bo barumvarwa n'abantu bakihana, barabumvaga. Ariko uyu munsi biraboneka ibimenyetso, barabyumva, bazi ibyo ari byo, ariko ntago wihana, nta na kimwe gihinduka. Kubera iki? Kuko umwami yarabimenye ngo sigiye umwana w'umuntu azagarukira azasanga kwizera mu isi. Icyo kibazo twite. Ntago yatanze igisubizo, kuko buri muntu wese akwiye kwisubiza. Ese ndi mu kwizera cyangwa nataye kwizera? Kandi mu gihe kirezo ngo bazagira ishusho yo kwizera, ariko mu mutima inside empty, nothing. Rero iki niko gihe cyo gukanguka. Amen. Hallelujah.
Il faut fuir la folie de la jeunesse. Nimuhunge ubupfu bwo mu busore. Niko umubwiriza yavuze ngo ubuto burashukana. Bayubise ubuto burashukana. Gutinya Imana wa musore we. Gendera mu mategeko yayo. Kuko ubuto burashukana. Kuko amaherezo Imana iza gushira mu rubanza. Niko umubwiriza avuga. Katusenge. Data, turagushima aya mahirwe dufite yo kumvira ijambo. Abapfuye ntacyo byabamarira, ni twebwe abakiriho. Reka Mwami iri jambo ridukangure, twebwe bararyumva tukanerekwa ibiro biraba ku isi. Ihamiriza ko ijambo ryawe ari ukuri, ryavuzwe n'abahanuzi bawe, rigakomezwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Udukangure Mwami, kangura itorero, abakristo b'isi yose bavutse ubwa kabiri, bafite ibyiringiro muri Kristo. Mwuka wera ubakangure muri iki gihe, kugira ngo bazasange bejejwe, biteguye nk'ababari b'abakobwa 5 b'ubwenge, nubwo basinziriye ariko amatabaza yabo yaracyaka, yaragifite amavuta. Bari babuze gusa akamo kabakangura, ariko ijuru rimaze kuvuga kanguka, barakangutse, baranje amatabaza yabo. Ntago yari yazimye, yaracyaka. N'uyu mwanya Mwami udukangure, dutunganye amatabaza yacu, ubuhamya bwacu, haleluya, no gushaka amavuta y'Umwuka wera. Urakoze Mwami, ndasengeye itorero muri rusangi ngo rihabwe umwuka wo gusenga no kwinginga no gushima mu izina rya Yesu, amen. Gatubaho umugisha, murakoze cyane. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka wera bijyanze twese, amen. Amen. Shalom shalom, mugire umugoroba mwiza. Ariko munakurikirana ubuhanuzi uko bugenda busozwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.